Ubekil Passenger Owner and Association Kirlay Don Betala Bata Kapang kebagi yang keren kademik karai kejumpi upai ba babun bangi don mengasni Chairman mana ba Arnold Sengkli ninyo ya yang untuk orang Basyam dan Nengkluk ini kira ni kalau agak jadi buat usurok NUS buat ba masih ada MP kalau kita sebut kita ini ora ini cycle sebut ladang ambakla kedai hau di sembar uang haga function ri kunai laktan rai uang la sanction ya kesuruk NUS kumba prap mulai kurur dai nampai ba pikan mau le pikan mau lada pikan mau kadai kadak kabangi ai gading kersyani ya kong bidas kum kasen juk kirang basidong bindas im mo kadai kahaba pia menjur kadai kabangi ai gading kersyani i habangi ai jing kersyan kam dei kabangi long persya ya sarkar lang ikan mau ya gading keren jong deputy minister kabau puran hang ne hamadan umdan badru ni ngim ong bangi penrem ya lokal MLH ni nyei ba ula persyang ban keren ha assembly ru kabau ula pensiau sya sarkar ba kan senano yone surung NUS Henry Hagis Chief of Nem ki ba ula long MLH sans nem udon ha opposition kalak ban long ba sarkar kam ailat yang menurut NUS jongi ngidei ki ba la bakla ka kumjit jom lela ngi la ban ong Henry M kabang amud ban ong menta hagare ka kentin nadu arjat kat pra lokal MLA ban borom jini ubanga penjob dan borom lan pokon susi udon haga sarkar MDA 2 kataru nomor bumde na ka parti ka bayalam ya sarkar udai ubadon hatnum bos ka sarkar kampjang dei nem pai ba haba kemtangin ai gajing kesyan kesispa ya kong bindas ni nak kasiang kesenjuk tirang ba sinong raja tu nyelarai ba ndan wai kene ke meeting nyin lek ban ai ji kesyani i haga jeka ka bi isat ngan na kaliang jenga ngapan gajing kesyan na pigi para dong prathan nadu kinoilam jonggaraj marnar raj kharpati raj umsanung bri ki beta ki badang sene ki bahap apo une surok NUS ki raj marman bat ki raj mathan bat idong ki ba hagene gadan ki than jalan ge jungi bangin ai ge ding kersyan om bangi persya ya ke sarkar om bangi persya ya MLA MDC Henry ni dawa ni kentu ya ke sarkar bahkan ai no ya usurok na ka beta ge jungi na kalian juga ngamdon sibun ba inyo ya gamet ke bukat bekia inang klan ba ka sarkaru kan ai ya gajing menju im kwa bakan long tang gajing perta ke balong hari klau Henry lara kilong kinong ilam kin snap ya kene gajing dawa jingi namar ka sur jung pai ba kade ke sur jung jung blai ya ba kalam kini kesengat sei batlang ifrem gani ka kasduk ri kunai la lai nang ba hadu program gani ni deputy sal uwan ban ai kan ban ong ba sanction yo ko NUS prabu ai ko ngali dedam ke penujung itu ngali dedam orang menang makir kom sini ada orang on itu kerennya ya wandur di tengkar deh ya aku apa lah kana duti komplei sibun ya kentin di jompi di pau di pusai di ku do ke jompi Baro ni kuah yusurok, tambah dapat yusurok, kadon kano ke jinsun, wat jurak kano di kubur pembit pentame, tambah wat jurak di kubur pembit pentame ya pai pa. Haba ombong nang bayundon, wat juong laisai layo la sanction, kat bangi pip ka sanction hadun ka padon apar tadi kasih tina usi ci benjina. Kadang poi na poi nang po bilang pa ya proposal. Ya ka